Makionania guoya muingi na ng'aragu, arume aya 98 merikanite gukorwo maumite bururi-ini wa Ethiopia na matire na umenyo wa riria makinyire guku bururi-ini. Ni thutha wa ndeto kumbuka ati makoretwo mahingiritwo nyumba-ini imwe iri Milimani mwena wa Kitengela na nikio maabitha a borithi mekinyitie kumahonokia. Leo watu wengine 20 kuja, juzi watu 30 mekuja, kila saa mejaa tu, ndeto na mejaa tu. Kuringanite gitumi kiao gukinya guku bururi-ini ni thutha wa kwirirwo mawira mwena wa Moyale, na thutha ucio macokire kubokerwo rori-ini cia gukua mirigo ni andu mehumbite uniform cia maabitha a borithi na makimarehe imwe kwa imwe nginyagia nyumba-ini ino. Anafata kazi, alafu anakaa selo moja siku miezi 3, anamaliza kaa tu, ondoke bado kaa tu. Maugite matikoretwo makiheo gia kuria otiga mai ma kunywa, guku magitariria kigiriko na mitangiko iria makoretwo magitungio. Analeta container meja siku saa 8 ingiza ndani, hata watu moja mekelele na biga tumiga rungi, lakini shida mingi sana. Nimelala chini, hata shida tu tembea kwenye mguu. Siku 3 kwenye mguu tembea, watu wa Kenya 3. Sio tembea, sio angale juu, hakuna juu. Kulale tu, moja anatoka, moja na kelele, anapiga tena. Ona gukiri uguo, kamanda wa borithi gicigo-ini kia Isinya St Kaloki augite andu aya ni megukorwo magikinyio igoti-ini mbere ya macoketio bururi-ini wao, o riri naguo uthuthuria wa gwethana na aria mamarehire wambikitwo. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.